Umthembise uNkulunkulu ukuthi wena uhamba kakhulu awunawo esonfeni kodwa uNkulunkulu utawusebenza ngelivi lakhe. Yiba sesikhaleni lesikahle mzalwane ukuthi uNkulunkulu atosebenza. Ufuna kusebenza uNkulunkulu. Niyibona nje lezinto letinhle letentekayo. Kunebantu ababesesikhaleni bavuma ukuthi sifuna kwenta nabo kwase kuyenteka. Ngeke kwenteke into lehle kungakabi kwasukuma umuntu weme esikhaleni ukuthi ngifuna kwenta ukuthi bese lezinto tiyenteka. Yima esikhaleni kuze libandla lakho lithuthuke. Ungakhali libandla ukuthi uyata ngimuva moya lela bandla kodwa wawena umntelo moya. Uyakhala angiyivi indumiso lebandleni ayiqubuke kuwe bazalwane lendumiso ayiqubuke la kuwe ungagathi laba labemena laphela ukuthi ngikathe ukuthi batasiphakamise basibekele iphakamise wena ngento lendlile wayifaka ngekhathi kuwe. Haleluya. Iphakamise ngalesikhathi uyiphakamise wena utawukhona ukuthi ubachajise nalabazalwane labanye labe bangakaphakami kanti. Haleluya. Ngeke ukuthi wena ubese sikhaleni wavuma ukuthi kulesikhala lemebuso lesi ngifuna ukuphakamisa uNkulunkulu. Haleluya. Yima esikhaleni lesimiso. Kunalomunye encwadzini yemsebenzi yabapostoli lo babe kuthiwa abehlala asemfunjeni lenhle ahlalela ukuthi aphiwe lokuthile. Ahlala lapha emfunjeni lenhle abelethwa ngoba abengakwathi ngisho kwentaba. Ngaleli langa kwaqhamuka abapostoli boPetro bayangena betetothandaza. Uthi lo mbhali wagatha ukuthi bangampha lokuthile ngoba vele uhlalele kuphiwa ngoba akakwathi ngisho kwentaba. Kuthiwa wathi Petro asawubuke ngalana wabuka vele wathi awucha shothi lona utane umcebo mbamba utangitshela ukuthi angiyothatha iplazi lakhe impela. Wathi Petro unalo uthomeni lenginako ukuthi sukuma uhambe. Kunetinto letidzinga wena wente lokuthile mzalwane kuze utawuba khona ebukhoneni benkosi. Lobukhona benkosi kudzinga wena wente lokuthile ungentelwa abazalwane ungentelwa ngumfundisi ngoba ngalesikhathi wenta njalo utatha ngaba mncane akunyathele umfundisi uvela ukuthi ngiyalishiya ibandla lakhe kanti phela akakuphoqa uNkulunkulu. Haleluya. Sibantu phela abazalwane netifo nje tikhona letisinyathela kunamzalwane nabo methembile ebandleni akunyathele akakuphoqa uNkulunkulu. Wena mawuposition lekahle utawukwazi ukuthi ngiphoqa umuntu lo nemaphutha ngoba nami ngiyamphoqa lokho. Haleluya. Kuthiwa wasukuma lo babe wagijima wayongena asawudumisa uNkulunkulu naye ethempelini kokungweqala empilweni yakhe angene ethempelini yena bekangumuntu lohlala lapha ngaphandle lapha ahlalele kucela. Kodwa ngoba uhlala enzaweni lekahle wahlala lapho nekutawendlu labapostoli wabe sithola umusa phambi koNkulunkulu. Nawe yiba senza wente kahle uNkulunkulu ufuna kusebenza abazalwane nasi isikhathi lesikuso nasi kodwa uNkulunkulu ufuna abantu labatawumaqinisweni singathengisi leqiniso bazalwane. Lesikhathi lesikuso lesi simatima tifo tonke tipita ukuthi ngabe mbamba lo muntu lo methembile umethembeka kweqiniso yini umthembe mbamba uNkulunkulu ukuthi angashintsha simo na. Uma uposition lekahle naNkulunkulu utawuba nespeed sekuthi ngiyamethemba mina uNkulunkulu angashintsha lesimo. Kodwa la ungekho position lekahle utawuthi angati kathi kwasabantu bafa nami cha ngathi vele awati mbamba phela ngeke uNkulunkulu ongayadi awati vele. Kodwa uma uposition lekahle naNkulunkulu